kumsang ni somni pasari September ni nga hian Voyager 1 chuan space a azin kumsom nga na atling to do na tuna hian darkar khata mel sing thum sang riat vela chakin athlok mek hetiang ani chuan kumsang ni somni pasaria hi chuan astronomical unit za somsari parukala atling man to do na hei hi light hour somni pali vela hla ni in engkal chak song chuan darkar somni palikal ti na ani chu maro chu hetiang anga chak hian thlok char po ni se kumzathum aliam nuwa chau kan solar system tuam tu or cloud an ti hi athling thei to na kumsingli aliam le nuwa arsidang kan nai ber om na mun hi athlengang ainga po chu lonita se kumthluk leiding on aliam le huna engtianga thui nge azinang engthil nge kan muang le emiso na kan chan ma in hun liam to kan kir le lokanga Voyager 1 le Voyager 2 te mission dik tak hi chu kan solar system a planet te ho hi zirchiang tura tuan anni Voyager 1 zo khi Jupiter le Saturn te zirchiang tura ti ani a heng planet magnetic field baka an thla te ho hi envia tura ti ani bo an ruam man dan chuan kumsang khat zakwa somsari pakwa March thla a Jupiter hi zerin kumsang khat zakwa somriat November thla a Saturn hi zirvele thung tura ti ani a Voyager 1 hian Jupiter omna mun a thlenter hian Jupiter thalak moi tak tak milo chop chua sak to Jupiter thla alak zinga lar tak chu the great red spot an ti hi ani a hei hi thlipui lian tak ni in a chunga hian kan cheno khavel hi chu aleng vai vai Voyager 1 hian Jupiter thla te po zirchiang bokin Jupiter thla zinga mi ayo hi volcanic activity nei sang berani ti amuchuaka tun nuwa an zirchian na chuan tlangkang nunglai hi zali chuang zet a om ti an muchuak Jupiter thla pakhat Europa ve thung hi chu vur hlom ani vele thunga a chungril lam hi tuipui ani theina chance asang hle kan khal thui le ma in kumsang ni somni pathuma ti chua data thar pera chuan Jupiter ina thla nei za the somkwa panga ani a object te zual ho chiar tel lo hi tranem tak an la ombo Voyager 1 hian Jupiter an fi nu hian Saturn omna lam hi pan le ngalin akum le loka Saturn ring thla te chu kan mu thei turin min chop chua saka Saturn thla te po hi en fi avekin tuna Saturn thla zan hi somsari pali chuang zinga alien ber Titan hi mithiam te mit fuk na ber ani mek po enge chan kan ti chuan Titan hi nitrogen le hydrocarbons lama a hausak em awangin complex organic molecule hi aom turarin ani a methane le ethane dil lian tak tak te aom awangin kumsang ni somni pariata amuna zirchiang turin NASA chuan Dragonfly mission anei don nge kan thupuya kan let le tonga Voyager 1 hian Saturn kal sana tanga kumsom don aliam nuwa hian Voyager interstellar mission nei turin bulatan ta aom zia chu nia tang lo chuak solar wind dina asiam bubble in tran na heliosphere watleng tur le apialam interstellar space a thangzel turin Voyager 1 hian zinkong atranti na ani chu hemi heliosphere omna muna tang hian khovel thalak lar tak the pale blue dot anti kha Voyager 1 hian kumsang khat zakwa somkwa February ni sompali khan ala a ti chuan kumria taliam le nuwa mishing thil siam to azonga lathleng la ber ni na aron chel ti chuan kumsom panga don aliam le nu kumsang ni sompani okas ni somni panga khan bubble top na ramri heliopause hi paltlang le in Voyager 1 hian interstellar space athleng ti hian Voyager 1 hian solar system hi achwa san to anga soi thei ani rualin ni hip nei na ala thunun phak na muna tho ala oma wangin solar system hi ala chua san fam kim chia lo ati theya maro chu nia tang lo chuak solar wind dina avatlen phak to lo na mun ani to wangin elai mun hi chu interstellar space ani to Voyager 1 hian khovel aron biak po theinan hian
hol tlanga metar thum point pasari biala lian high gain antenna amanga khovel lama deep space network mang hian biak po ani e deep space network hi antenna lian tak ni in California Spain le Australia te khuan bun an ni a heng dis lian tak te hian mel tluk le ding on chuang hla ami spacecraft te hi an biak po the wangin Voyager space probe biak po nan po hian an mang tangkai hle signal hi engkal chak song chaka kalin khovel lo thleng tur hian darkar somni vel hun aron mang signal hi avakal chak angreng ve kan ti mai thea hei hi achan chu Voyager 1 hian high gain antenna amana wang hian radio wave beam chu leilam hoin aron kapa radio wave hi electromagnetic radiation chikhat ani wangin engkal chak zongin akal thei ani spacecraft hi na thok theya reng thei na chan hi chu radio isotope thermoelectric generator RTG wang hi ani a eng generator te hian plutonium 238 atanga lumna insiam chu electrica letin Voyager instrument onboard computer le radio transmitter te hi achom ani RTG hi kumsomriat pasari le thlasari vela rei daitura duan ni in kumkhata watt level zelin a power pai hi atlaniama an ka chua tanga chir chuan kumsomli pasari vela rei power hi amang to power hi atlem to wangin kumsang ni somni panga a hi chuan a scientific instrument pai te ho hi aman tlak to lo tura an ngaya power an rena wangin instrument pakhat cosmic ray subsystem chu scientist te chuan kumin kumtir khan anlo ti thito instrument pathum magnetometer plasma wave system le low energy charge particle instrument te chu an la tinung thunga kumtop lam thleng hi chu adai tura be sei ani heng instrument te ho hi aman thei to lo huna chuan signal hi kan dong thei to lo mai thea kan lo be pop thei ta lo ani point hol tanga inchi som pani alian gold plated copper golden record an ti hi Voyager 1 hian apaya edis chunga hian kan khofel chan chin tam tak da ani time capsule ang deuh hini in kan thil siam lo mutu an omani chuan kan omna mun hi olsam takin an ron jong chuak thei don ti na ani chu so na poimo tak Voyager 1 hi engtiang chi a hlange azin theyang ti hi chan kan tum dolanga kan hriat angin space hi rin thiam phak ba ka zaw ani wangin boina omlem lo te ni chuan heti hian azin char don micrometeorite mo cosmic radiation te hian spacecraft hi ati melhem thei tung dona maro chu space object lian tham asufu lem lo te ni chuan kummak ta tuai atanga kumthluk le thing ona rei te thleng poin azin thei don heti huna hi chuan spacecraft mel mang hi chu a cheve vio to turangai ani a mel quintillion chuanga hla a thleng to bukang heti lai hian kan chena Milky Way galaxy zau zonga tanga 1.7% vel chawala la thlen dona wangin engtika ma kan galaxy hi chu a chua san lawang heti lai hian arsitam tak a thlo pel thung dona tuna hian a few gas constellation omna lam panmekin akal konga hian Hercules Lyra Cygnus Draco le Camelopardalis constellation te a thlo pel turangai ani a eng constellation ate hian RC hi sangtam tak anom don wangin nunna nei anlo omte ni chuan Voyager 1 hi olsam takin anlo muthei don ani